Izinqwele zabathandi bamaskandi, umZambia ubhalile umZambia uthela inhlabathi. Amagameni enqwele ayahlekisa, right? Ubebhalile laphana-ke umZambia ingoma ehamba phambili ngama-views, ama-album ahamba phambili ngama-views amaningi. Omenzi, oMafizolo, oMthandeni, oKhuzani, oLimit. Ama-calculations akhona ungawenza nje simple, especially laphana ku-YouTube. U-YouTube la akhuluma ngayo umfoka mZambia. Ngazi ukuyithela uma kwenze njani inhlabathi. Engifuna ukukhuluma ngaye la unumber 4. Vele ama-views kaKhuzani the time ngiwagcina uwa-check-a mina. Ayelapha ko-19 million. Nakho umuntu ezenza i-video esho ukuthi isihlangene i-gold yonke i-album isiyi-gold. Futhi ngakuveza ukuthi nabanye abaculi obvious sebefikile lapho. Kodwa-ke into ezokuthi ngikhuluma lento ilokho. Uma uzwa abantu, uma ubona ama-post ko-TikTok, ko-Facebook, ungaze uy'tshele ukuthi ndiwe ukhuluma ngakhona uKhuzani akekho ndawo. Ungaze uy'tshele ukuthi uKhuzani ule kuma-numbers. Yonke lento yenza ukuthi mhlawumbe nikhulunywa nje ngoKhuzani eyodwa kuphela. Ama-monthly listeners akwa-Spotify. Iyo-ke leyo nto leyo-ke esusa konke ukukhuluma-ke ubone nje imisila iphezulu. Ngakusho mina kaninginingi ngakuveza ngathi as much as nithi uKhuzani ukanjani yini engayenzi akusafani, kodwa uma ku-check ama-numbers Khuzani is there. I-album yakhe uKhuzani inama-gold single i2 angidlali ney'ngane imbongolo. Yathola ama-certificate kwa-RISA. Nabanye sebewatholile asendleleni, kodwa wakwenza lokho. Nikhuluma ukuthi no, kumele kube u-Spotify obheka kakhulu, u-YouTube awubhekwe, ama-iTunes kubheka kakhulu Spotify. Sebefikile abantu abakwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula wonke umuntu. Mase ikhuluma into kube ngathi mhlawumbe siza lapha ngoba kuzodefend, kuzokhulunyelwa abantu. No, akukhulunyelwa abantu. Thina into esuke siyikhuluma, sisuke siyiveza. uKhuzani akudinganga ukuthi enze izinto ezi-extreme ukuze abe la. I-consistency kumfoka Mpungose has been there all along, year after year, year in year out. Abanye yes ade be-consistency maybe ngomsebenzi wabo kuphinde futhi ukuthi kancane bephinde bekhuphuke, kodwa ama-numbers abengakusaphothi. Bekuba abantu nje lokhu bekhuluma bethi bani ubanjwa ngophodi yavalelwa kosho kacima, but Khuzani was there all along. For 15 years Khuzani wenza the same thing. Uma sebefika abantu abafikayo uKhuzani aqhubeke nesitela somculo awuculayo, angashintshi indlela enza ngayo, aqhubeke. Abaculi abalandeli bewuthanda umusic wakhe, bewudlala ngendlela abawudlala ngayo. If awufiki kulama streams or kulama views eniwafunayo nina, i-fault kabani leyo? Ukuthi akwenzeki njengalama million eniwafunayo amaningi. If akafiki khona, where is the issue? Because leyo nto leyo sekuyinto yenu enisebenzelayo, iyo enidla ngayo, enichoma ngayo. I-right futhi ukuthi inisebenzele, nime ngayo, nimise imisila ngayo. Niyagaina ngayo vele. Amaqhawini ayabenefita vele. Okuyiyona nto enhle. Kodwa still uma kucheckala abaculi abathize, Khuzani is always there. Omunye uzokutshela hayi vele wena udefend uKhuzani kwasho kwacima. Mina ngikhuluma ngento engibonayo ukuthi ngiyakhona ukukhuluma ngayo. I can talk about umsebenzi kaKhuzani each and every day, because until today angaze ngibone lapho kuthiwa kukhulunywa khona ngomsebenzi kaKhuzani. Bambalwa abantu abakhulumayo. So kumina kwabalula nje ukuthi okay, la manje ngiya-check, all right, kunomculo kanje uKhuzani, no one talks about him, especially in a positive manner. And mina ngathatha le opportunity leyo ngabona ukuthi no, I can talk about him. Ngiveze izinto mhlawumbe abantu abazaziyo abangafuni ukuzi-recognize on purpose.
You can go kulezo number lezo. You can go new argue ngama-monthly listeners. Leyo nto leyo angeke. Monthly listeners owokuthi ingoma iyatrenda yalo mculi loyo. Kunezingoma ezithize ezitrendayo kuleyo album leyo yomculi thizeni. Ubona ama-numbers aleyo ngoma yalo muntu loyo ukuthi siwu-2 million. Izolo lina bani sikhuphe ngo-30,000-50,000. People bayabuya lokhu bezodlala ngoma leyo. Therefore, ama-monthly listeners akhuphuke. All to find that is one song yalo muntu loyo. Thothi umculi unama-million ayi-3, 4 ku-Spotify. Nengoma eyodwa ezahle kakhulu. Iyo le embeka lapha bembeka khona. Bethatha le information leyo bezokhomosha kuKhuzani. Forgetting lapha kunengoma zo-2018, 2019 Khuzani ezinama-million already. 2020 zingakanani ika-2020 Khuzani? 2021 zingaki? Abantu bakhohlwe yona yonke loo nto leyo. Nalokuthi uKhuzani azange ashintshe endleleni athola ngama-views ama-streams. It's been the same thing over the years. What changed now? Sekumele kube ne-magic. Kodwa kusalayo uma kufunakala abantu abathize uhlezi ekhona. Usesiprovile over and over again. Okuyikhona okuyi-challenge-ke kubantu ukuthi-ke kuze kube manje uKhuzani wenza kanjani. Yingani uma kunento ethize ekhulunywayo ewumlando akasali. Umuntu uzofika azokutshela ngo-30 bani million 31 million views. Akutshele ngo-23 million streams. You understand? Uma uthi uyanakisisa igraph yalo muntu akutshela ngayo all over amazwe amaningi. Uthi uyayi-check ingoma yakhe ebingeke vele umuntu lo ingoma yakhe idlale la eSouth Africa kuphela. I-sound iyafitha ukuthi idlale kona wonke umuntu because isi-out of umaskandi. Uma uthi uyakuraiser lokho kuthiwa hhayi uyadefenda kuba njani. Iqiniso eke silibalekele. Iqiniso libeka nje imali enjalo. Kodwa umuntu osuke kukhuluma kusuke kumbono wakhe kusuke ngesikhona ukuthi umuntu usuke sekhuluma iqiniso. Iqiniso kimi. Nawe ngawubeka wakho umbono. Ku-right futhi. Lokho kubekayo yikho nakhona. Kodwa abantu bengafuni ukusivumisa into thina mhlawumbe esiyibona ngendlela yethu nabangafuni abantu ukuyi-recognize on purpose. Sibonge ithuba sodibana okuzayo.